Suar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Kasunjuk kirang Bakshunong Riboy District, hakar po atrik usaha arajar pustan klepen kuburami MLA bat MDC, jongga jirang konstituensi ba sostena sotun, hadim bola syap penrung, hakakin hul menteri jongga sorkar jela dari Riboy District. Haga jibur kuburam lepen long hadi RDA Conference Hall Nongpo lasa kilang, do MLA ka Nongpo uba Miral Bonds im, President ka RBYF uba People Thank You, President ka KSU North Khasi Hills District uba Ferdinand Kharkamni bat kinthop kiwe kinoyalam berkidikot kanika senjuk. Kosuma yang lang Sir, ni ay burong yapi kung minister ko ng jong kadong Riboy bi kujungila. Si siya gidon minister di ba Andre. Nga small ko kini kujungi minister jong pi ka compare mata si sin namar ba ngiyalong ko parolong ulong minister. Kata ko ba baro kiya small jump small try tapi kinod ba niya karan halunti sikin kata ko ka burong ka papi wa wanra apo kadong Riboy. Haba uno mikmat ubang mikmat ia kipai ba jong katem Riboy lada udon no parti ru umikmat na kapata kipai ba jong Riboy bi ke jani dina kalian jong senjong ikwa ikaban kickbox teruak officer akaba pinang yo ikamet ka besar ka fly yitip bamanta atem bilo job kum MLA bat mentah menuju por kum MGC jong berjirang konstituensi yi ya kajing terekam jong pi bat dei ba kajing terekam jong pi ba piyo iya kaneka syuki menteri ru nyemlak menlen ni kata upai ba bi jong kajirang konstituensi ulai kajing kersan ka barat ba IP haga ba pilong kum MLA MDC bat menta pilwan ra ke burong jong ka Riboy ka bi kijogi kadon kajing ong hagi juk ke ba mansua baga tem Riboy ka di banang sadin haga por welis kur hibro onang kenmau laban nang sa kenno boibi Isya snurem berkani ke bensim kani gejing syak kenok ke orang bohibit yang ni hak tu kepor ke ketik bat ka penlong yang ni bangin hapan tre sitom bangin le bah la gade hak pule putih la gade gejing bersang beni kun hak gino gerensang bat ipoi so thong jo gejing jom bat hagi juk ki pementa kiwi ki distrik ru kim dah hamyola su banong ya kata namar bangila long apar nila kham biar ka ngam ong nge bangila tam mi kiwi ki distrik tang ba nila kham kiu ni lenti gitu ni kum Riboy distrik nila house nem arjar khanyo nila dap arsan snem la rakhe ke silver jubilee ter menta nila ya nila palat ya ka lai pusan snem menta jinga lenti kum distrik bat ngani scam bagani ke jing yo long minister dan menteri jong i badeng sotun ka long gajing kerku na ko banta ka tem Riboy gidon gajing kermen ka krausan api bapin pentikna bapin tre na ka banta ka distrik bat ka jela he Riboy gajing jiet ka jong honorable chief minister yo way na ki nong may kmat na ka Riboy district kalong kumbala jiet lang ya baro isangut ki MLA ki bang yedon hagaju ke sorkar hagaba ke jing shon jingmut bat ke jing ta hagamen sim ke jingmut ke jing perkhat ke jong honorable chief minister ya ke jing smokhya ke jong hagaba honorable chief minister doni ke jing smokhya ke bakraw na ke menta ke Riboy district ke bi ke jong
batai na kata-katao na kaliang Honorable Chief Minister Lap High Kmat Shakaripur District ban chiet la ne ban kintup lang agak kabinet tina kaliang junga sopan ai ke burom bat ke jingiro ko krau yaka jingi ijngai la ne ke jingsim kya ke Honorable Chief Minister na ka mata ka Ripoi District ke bi ke jungi ai ngo yu play ke jingker pu ke bola ai yang yaka yeng kesan ke jungi yaka konsensi ke jungi yaka district ke bi ke jungi bat yaka jelah Meghalaya hibro kowe kuble syukun ikinong kren kibala amin sim kebat yaki kentin kiba la syo jemut hadu kata-kata kamtam i Honorable MLA John Kanongpo iba Merel iba ai ya ke jingkren hidu kupur o i MLA colleagues John Ripoi District lai fuania lai pentip kodom sawi dan hal program kibala dep banyak penbet lupa kimyo banyak dan lang bat kila ai ke jingkublei ya ka Ripoi ya ka senjuk kirang basnong hibarok kowe na kabanta ka jingkit kia ke jungki nam ta ka pha kamiat nam ta ka Ripoi District ke bi ke jungki Pen rius pa ya kak tien la jong pen dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien la jong ai kan roy kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukuan ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentien kasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka Meirilung, Meirisan, Meirilang, Meiramo. Tudayakan mau kendit ho. Lapen mi da kapate CTV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.